Kihumo kia rũĩ rwa Ewasonyiro nĩ iria rĩa Orborosat kaunti-inĩ ya Nyandarua, ona gũtuĩka o ũrĩa riũa rĩrathiĩ na mbere na gwakĩrĩria, noguo rũĩ rũrũ rũrahũa na gũtiga andũ aingĩ matarĩ na maaĩ. No kĩrĩa kĩrakarĩtie aikari arĩa marĩ mwena wa Rumuruti kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ kũmenya atĩ aigithia arĩa marĩ na mĩgũnda mĩnene maunithĩirie maaĩ ma rũĩ rũrũ mĩgũnda-inĩ yao na gũcũngĩrĩra ũnyihu wa maaĩ. Nimekuwa na shida ya maji kwa miezi mitatu. Kutoka Disemba mpaka sasa hatujai shuhudia maji. Ndiposa leo sisi tumetoka kama jamii sote. Jamii ya maa wale wako hapa, Wasamburu, Waturkana wale wako huku, Wakikuyu, tukasema wacha tufuate maji. Na tumekuwa tukifuata maji, tunatishwa huku kwa muda mrefu. Na watoto wetu kabisa wamekaa nyumbani juu hakuna kazi. Tunaenda tunakaa hapo stage, hakuna kazi, hakuna maji ya kukunywa. Kwa hivyo tunataka watufungulie maji. Aikari marateta makiuga nĩ magirĩkĩte kũigana kumana na kwĩhĩrĩria kwa ng'aragu na wagi wa maaĩ. Icera-inĩ ritũ mwena ũcio tũtũngĩtwo nĩ maabitha aya maikarĩte maitho kũgiria andũ kũingĩra mĩgũnda-inĩ ĩno, rĩu mũingĩ ũkĩenda ũhingũrĩrwo maaĩ. Leo tumekuja kufika hapa, tumekuta maaskari wameweka tayari nini, kwa sababu wanajua wameweka permanent intake katika AAA. Sheria ya maji nasema haifai kuwe kwa block yote katika maji. Atupigi investors kuwa huku, lakini hakuna sheria ambayo imesema kwamba investor anapaswa kuteka hostage ama kuteka nyara mto, ambayo ukiangalia mto saizi sisi wa Kenya tuko katika janga la ukame. Polisi wako hapa hivi hapa kwa hii kampuni wamekataa sisi twende tuangalie maji, tufungue maji, kwa sababu wametengeneza a permanent intake ambayo ina divert maji. Oho marenda atongoria a kaunti hiyo kuingirira na gwetha kihonia gĩa thĩna ũyũ. Ng'ombe zimeisha, hatuna ng'ombe sasa. Unafika mpaka mahali asubuhi kiamuka unadara mate na kitamba ili upanguse mtoto uso aende shule. Sasa imefika mpaka unaamusha watu wanya wameseeka kwa sababu ya maji. Kuna kiongozi amekuja kukemea swala hii, wote ni kama wanalipo na hii kampuni. Na sisi tumesema hatuwezi endelea kuketi kule nyumbani tukiendelea tuongoje kufa kwa sababu ya kiu. Mageria maitũ ma gũkinyĩra ene mĩgũnda ĩno nĩ maringĩte ihiga. Ngiribotera Inooro TV kuma Rumuruti kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.